Mungwe murangaphanḓa hafhu wa murema Vho-Mbali Ntuli vho ḓurula mushumo kha lihoro la Democratic Alliance. Vhone vho shuma miṅwaha ya 15 kha lihoro iḽi la DA. Zwa zwino vho dzhia tsheo ya u ḓurula mushumo khathihi na u bva tshiduloni tsha muraḓo wa buthano ḽa vhusimamilayo la vundu la Kwazulu-Natal. Aba mfumakadzi vha miṅwaha ya 35 vhe vha lozwa mbambe ya u vha muphuresidennde wa lihoro he vha fhenywa nga vho John Steenhuisen vha mahoḽa. Vhari vha khou ḓo vha vho awela nyana kha mafhungo a zwa polotiki. Zwezwo zwone zwa taluswa sa mafhungo a sa takadzi na luthihi kha lihoro iḽi la Democratic Alliance. I think it's a blow for the DA to lose the caliber of Mbali Ntuli. This is the person who has been credited for doing a very good work in building the Democratic Alliance in Kwazulu-Natal. This is one person who grew within the party, and if she leaves the party, the potential is that she might live with her support wherever she goes. And I think it's time for the DA to try their best to ensure that they don't lose prominent black leaders, because that has an impact on the growth of the Democratic Alliance. Fhedzi murangaphanḓa wa DA vunḓuni la KwaZulu-Natal vha ri u ḓurula mushumo kha lihoro iḽi ya murangaphanḓa wa DA wa tshifhinga tshilapfu Vho-Mbali Ntuli a si mafhungo ane a khou vhuya a vha mangadza. Vha ri vho vho no ḓi vhuya vha swaswara navho nga lutamo lwavho lwa u ḓidzhenisa kha maṅwe masia. I think Mbali is a dynamic young lady, and she resonates with people, and I think that's one of her biggest assets. And she certainly played a role, particularly in more rural constituencies where she built structures on the ground. Vha lihoro la DA vho ima kha ḽa uri a huna zwiṅwevho kha u ḓurula mushumo ha Vho-Mbali Ntuli.